ਪਤਾਇਆ ਆਪਨੋ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾਇਆ ਆਪਨੋ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਏ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਏ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ कुछ भी नहीं सारा करम सियालां दा मैं ते कुछ भी नहीं मैं ते कुछ भी नहीं मैं ते कुछ भी नहीं सारा करम सियालां कुछ भी नहीं मैं ते कुछ भी नहीं सारा करम सियालां दा ते कोई लाल रुमाल होवे ते कोई लाल रुमाल होवे ओनु गम कादा जिता पीर से आलो वे ओनु गम कादा ओनु गम कादा जिता पीर से आलो वे अदब तो ये है कि जहाँ पे उनका नाम आ जाए वहीं जुबां पे दरूद व सलाम आ जाए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में जनाब अली हमजा सियालवी साहब अपनी हाज़री पेश फरमा रहे सन। तो चंद मिनट की हाज़री के लिए मैं मुल्तमस हाँ जनाब हाजी मोहम्मद तारिक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी हाज़री पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨੱਲਾਹ व ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨ ਅਲਨ ਨਬੀ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। हर खत्म दे विच आयत पढ़ी जाती है। जदों ये आयत मुबारका पढ़ी जाए हर मुसलमान के उत्ते जरूरी हो जाता कि वह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुरूद पाक पढ़े लेकिन तकरीबन 75% बंदे जिहड़े ना वो दुरूद पाक नहीं पढ़ते
मेरा ये ज़हन सी भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ पता लग जाए कि ਇਹਦਾ मतलब यही बनता कि बेशक अल्लाह और ਉਹਦੇ फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजते हैं। ऐ मुसलमानों तुसी भी दरूद और सलाम भेजो। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों ਨੂੰ बहुत तकीद नाल आख्या कि तुसी भी दरूद और सलाम भेजो कि अल्लाह ताला दा हुक्म सामने पढ़िया जाए, उहदे ते अमल ना किया जाए तो सवाब की बजाय गुनाह ही आ। इस वास्ते असी हर जगह ते खत्म शरीफ ते माशाअल्लाह अहले सुन्नत वाले ते बहुत जाने तो ये चीज़ बड़ी जरूरी आ। हर जगह ते जिथे भी मतलब कि जाओ खत्म शरीफ ते आयत मुबारक पढ़ी जाए तो दरूद पाक लाजमी पढ़िया करो। तो हर जगह ते जो बंदा कोई भी दरूद पाक कहता ना, नात पढ़ता कोई भी कहता दरूद पाक पढ़ो, तो दरूद पाक एवें नहीं, ये बहुत ज़्यादा फजीलत आ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम दिनों के विच जदों कोई बंदा दरूद पाक मेरे ते मुहब्बत नाल पढ़दा तो फरिश्ते मेरे ते पहुँचाते हैं, लेकिन जदों जुम्मे का दिन आउंदा उस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं उस अपने आशिक के दरूद नूं अपने कन्नां नाल खुद सुनना। असी इत्थे बह के पढ़ते हैं, अज जुम्मा ही है, जुमेरात है, कल जुम्मा है, असी इत्थे बह के पढ़ने तो सरकार उत्थे सुनते हैं। साडे बल्कि साडा तो यह कीदा कि हर टाइम साडे नाल ने। इस वास्ते दरूद पाक जदों भी कोई बंदा कहे ना कि दरूद पाक पढ़ लीए तो बड़ी मुहब्बत नाल, यानी कि एक बोझ समझ के नहीं, दरूद पाक बहुत मुहब्बत नाल पढ़ना चाहिए। तो सारे दोस्त पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वेख के अपने बख्त हलीमा रब का शुक्र मनाउंदी है। वेख के अपने बख्त हलीमा रब का शुक्र मनाउंदी है। नबियां दे सरदार नूं चुक के गीत खुशी दे गाउंदी है। नबियां दे सरदार नूं चुक के मौला दे दिलदार नूं चुक के गीत खुशी दे गाउंदी है। एडा सोहना ते मनमोहना, एडा सोहना ते मनमोहना बाल किसे दा तकिया ही नहीं। जेडा सोहना आमना दा लाल किसे दा तकिया ही नहीं। मुख मथा लब लूहा चुम के सदके वारी जांदी है। वेख के अपने बख्त हलीमा रब का शुक्र मनाउंदी है। नबियां दे सरदार नूं चुक के गीत खुशी दे गाउंदी है। लागर ते कमजोर सी डाची, लागर ते कमजोर सी डाची पैर भी जेड़ी चुकदी नहीं। क्योंकि हजरत अम्मा हलीमा सारिया जो आईयां सी ना तो सब तो पिछे रह गई सी, डाची कमजोर सी। ओदी मंजर कशी शायर ने की, लागर ते कमजोर सी डाची पैर भी जेड़ी चुकदी नहीं। जद सरकार मुहारा फड़ियां रोटियां भी और रुकदी नहीं। खुशियां दे नाल सब तो अगे, खुशियां दे नाल सब तो अगे जानती पहला पाउंदी है। वेख के अपने बख्त हलीमा रब दा शुक्र मनाउंदी है। नबियां दे सरदार नूं चुक के गीत खुशी दे गाउंदी है। वेख ले मुनकरा शाना ओदियां रब ने आप वधाइयां ने। वेख ले मुनकरा शाना ओदियां रब ने आप वधाइयां ने।
शाना सुन के गल तेरे विच क्यों जै पै जांदियां फाइयां ने कुल आलम तो दाई हलीमा पई मुबारक पाउंदी ए वेख के अपने बख्त हलीमा रब दा शुक्र मनाउंदी ए नबियां दे सरदार नूं चुक के गीत खुशी दे गाउंदी ए बिला तखीर नात रसूल मकबूल के लिए मुल्तमे सां जनाब मोहम्मद जवेद इकबाल साहब से कि मुख्तसर अंदाज के अंदर अपनी हाज़री पेश फरमान। कुर्सी लाया कि लड़े हो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दम लबों पर है निकल जाता नहीं, दम लबों पर है निकल जाता नहीं, यारी की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है निकल जाता नहीं। जी तो चाहता है मैं सजदे करूं, जी तो चाहता है मैं सजदे करूं, बेनमाजी हूँ जो कहा जाता नहीं, बेनमाजी हूँ जो कहा जाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है निकल जाता नहीं। या इलाही कैसी है मंजिले, या इलाही कैसी है मंजिले, जो भी आता है उधर जाता नहीं, जो भी आता है उधर जाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है निकल जाता नहीं। या इलाही जी तो चाहता है मैं जोगी बनूं, या इलाही जी तो चाहता है मैं जोगी बनूं, दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं, दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है निकल जाता नहीं। अल्फी अल्लाह चंबे दी बूटी मिलया,
कर जाई हो अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुलन ते आई हो ते जीवे मुर्शद कामिल बाहू ते जह बूटी लाई हो माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे हो ते मालिक दा कम फुल फल लाना लावे या ना लावे ते खस खस जिना कदर ना कीता ते मेरे साहिब नू वड्याइयां महंगलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां हो अलिफ ए तन रब सच्चे दा हुजरा अलिफ ए तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा जाती हो ना कर मिन्नत तू ख्वाजा खिजर दी तेरे अंदर आबे हयाती हो ते शौक दा डीबा बाल हनेरे मता लब से यार खड़ाती हो ते मैं कुर्बान तिना थी सोना हजरत बाहू जिना हक दी रमन पछाती हूँ। तो मैं तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हाँ साडे इलाके दी मगरूफ शख्सियत साडे इलाके दी शान साडे इलाके दा मान जनाब सखी मोहम्मद सईदी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ के नाल हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस नजराने अकीदत पेश फरमान जनाब सखी मोहम्मद सईदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बड़े शुक्रगुज़ार जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ुल कारी हाफिज़ मुहम्मद लतीफ़ सुल्तानी साहिब जिन्होंने हुक्म फरमाया और ताड़ी ज़ियारत वास्ते हाज़र मुहब्बत नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दुरूद पाक दा नजराना पेश करो। सारे दोस्त मुहब्बत नाल पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आ जेड़े दोस्त कुर्सियां ते बैठे बेटा इत्थे आ जा ये बुजुर्गों वास्ते लगाइया ने जेड़े बुजुर्ग जिन्हें कोई इत्थे नहीं बैठा जाता उत्थे बह जाएंगे। आ जेड़े पिछे मेरे दोस्त बैठे आ उन्होंने के भी गुजारिश है कि पंडाल अंदर तशरीफ ले आओ। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जिदा जग परवाना है जिदा जग परवाना है जेदा जग परवाना है ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है मैनू डर नहीं ज़वालां दा मैनू डर नहीं ज़वालां दा मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लालां दा मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लालां दा पता अपनो हालां दा पता अपनो हालां दा ते मंदियां नूं गल लाउणा हुंदा कम लजपालां दा मंदियां नूं गल लाउणा हुंदा कम लजपालां दा मोहब्बत ना दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बहुत खूबसूरत कलाम मिलाद शरीफ के हवाले नाल खसूसन चाचा जी अल्लाह दिता सिपरा साहब उन्होंने वास्ते एक कलाम मैं खसूसन पेश कर रहा कि प्यार दाए रिश्ता प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है जश्न मिलाद असा गज बज के मनाना है जश्न मिलाद असा गज बज के मनाना है प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है जश्न मिलाद असा गज बज के मनाना है जश्न मिलाद असा गज बज के मनाना है पावे ले फतवे ए पावे टोक दी रे पावे लखवारी ए दुनिया रोक दी रे पावे ले फतवे ए पावे टोक दी रे पावे लखवारी ए दुनिया रोक दी रे जश्न दा मौका है
جشن دا موقع ہے اساں گھر نو سجاونا ہے جشن دا موقع ہے اساں گھر نو سجاونا ہے جشن میلاد اساں کدی وج کے مناونا ہے پیار دا رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں کدی وج کے مناونا ہے لوکی وکی جاندے اے شان بھی جند دی کوئی گل نہیں اے جان بھی لوکی وک جاندے اے شان بھی جند دی کوئی گل نہیں اے جان بھی سب کچھ سامدنی سب کچھ سامدنی آقا تو لٹانا ہے سب کچھ سامدنی آقا تو لٹانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے مناونا ہے پیار دا رشتہ پیار دا رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے مناونا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے مناونا ہے ایک اور جشن دے حوالے نال کلام سماعت فرمائے جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے بلال آقا دانا لہدا سی مارا کھا کھا کے بلال آقا دانا لہدا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہندا سی یار لئی مارا سکھائیے تے کمی رہندی نہیں یار لئی مارا سکھائیے تے کمی رہندی نہیں پایا حیدری ہاں میں پٹا ہے درگل پایا قسم اللہ دی میں کئی بار آزمایا نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں حضور پیر سیال لاجپال آپ دی بارگاہ ایک کلام سماعت فرمائیں مصطفیٰ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا
وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے۔ ماشاءاللہ ساڑھے سیالوی بھائی بھی تشریف فرما رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ سیاد شریف تو پیر بھی تشریف لے آ رہے ہیں۔ سارے دوست ایک بڑی محبت نہ پڑھو، تھوڑا ذوق بن جائے۔ وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے۔ وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے۔ وہ مثال اپنی مثال ہے، وہی میرا پیر سیال ہے۔ وہ مثال اپنی مثال ہے، وہی میرا پیر سیال ہے۔ جو محبتوں کا امین ہے، جو محبتوں کا امین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے۔ وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے۔ وہ غلام تھا ایک پٹھان کا، یہی مرتبہ ہے ایمان کا۔ وہ غلام تھا ایک پٹھان کا، یہی مرتبہ ہے ایمان کا۔ جو یقین کا بھی یقین ہے، جو یقین کا بھی یقین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے، میرا خواجہ قمرو دین ہے۔ وہ جو حسن سے بھی حسین ہے، وہ جو حسن سے موٹر سائیکل رام رام پیر سیال
जिब्रील बदले कर गए सैयदा नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हजूर जिगर गोशा पीर सियाल लजपाल हजरत पीर ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सलेमान सियालवी साहब तशरीफ फरमाने उन्होंने दिल दियां अथाइयां तो खुश आमदीद आखते हैं। पीर सियाल लाजपाल 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 पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल लाजपाल लाजपाल। सारे दोस्तों की गुजारिश है मेहरबानी फरमा के बादब तरीके दे नाल तशरीफ रखो। जिस तरह हजूर सुल्तान साहब फरमाते हैं कि अलिफ के तन मेरा चश्मा होवे, उस नजरिए नाल हजूर नु वेखो कि मैनू लख करोड़ा हजा हूं। रात ग्रामी बिला तखीर मैं दावत खिताब देना साडे इलाके दी मारूफ शख्सियत सिखिया की लेना उन्हां इल्मां तो पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां पढ़ अपना आप ना पढ़िया। पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं। असी एक ऐसा गुलदस्ता पेश करिए भी इन्हां दा नाम भी शमसुद्दीन है ते जिथों सिलसिला चलिया उन्हां दा नाम भी शमसुद्दीन है। जिन्हां दे गल च सियालवी चादर है या जिन्हां दे सिर ते सियालवी टोपी है वो अगे आ जाओ, इंज लाइन बना लो, इन्हां बच्चों नूं पिछे कर दिओ, करीब आ जाओ, इत्थे लाइन बनाओ ना गुलदस्ता बन जाएगा। आ जाओ जिन्हां दे सिर उत्ते सियाल शरीफ दी टोपी है और जिन्हां दे गल सियाल शरीफ दा पट्टा है अगे आ जाओ, इत्थे लाइन बना लो ना, गुलदस्ता बन जाएगा, एक महफिल दी रौनक बन जाएगी। पुत्र तू भी अगे आ जा ते भाई लश्कर साहब किथे ने उन्हां दा भी गुजारिश है तुसीं अगे आओ। अल्लाह जित्ता साहब तुसीं इत्थे स्टेज ते आओ। पीरां नूं बुला के दूर नहीं बहना, इन्हां दे कदमां च बैठ के खैरात मंगनी है ना जी। हाँ जेड़े आले दुआले खब्बे सज्जे किसी और कम में मसरूफ ने पिंड आले तशरीफ ले आओ। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وآقانا ومعوانا وحبيبنا وطبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى.
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، گج وج کے حضور دی ذات تے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام. ایک ذوق پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے پیر سیال دے غلام حضور دے عاشق بیٹھے ہوئے نے. گج کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت صاحب نال میری دوسری ملاقات ہے، یہ میری خوش بختی ہے. پہلے ساڑھے پنڈ تشریف لے کے آئے ہیں، اتھے قبلہ نال ملاقات ہوئی، آپ نے بڑیاں دعاواں دیتی، بڑی شفقت دیتی. شفیق نے پھر شفقت تائیں تے کر دینے نا، لجپال گھرانا ہے تائیں پھر لجپالی کر دینے. تے ادوں بیٹھے ہیں میں جڑی گفتگو آپ دی سماعت فرمائی تے آپ دی جڑی زبان استعمال فرمانا نا جٹ کی زبان، تے انہاں دی زبان وچ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا تے تہاڈا ذوق چیک کراں گا. بولو سبحان اللہ، تھوڑا گج کے بولو سبحان اللہ. ذکر تیرے یاد ہو گیا تو پڑھ لینا. ذکر تیرے یاد دا مولا کرے نا ونیا تو بھی راضی میں بھی اپنا العالمین نے حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت ماب پیر طریقت شریعت پیر خواجہ شمس الدین سیالوی زیدہ شرفہ قبلہ تشریف فرمانے. اس دن آل سنخان مصطفیٰ بھائی محمد سخی سیدی صاحب اور نقیب محفل بھائی محمد سلطان حافظ لطیف سلطانی صاحب، اللہ کریم اس سارے گلشن نو آباد رکھے. توجہ تسی پیران دا نال نال دیدار کرنے تے نال سننے دا ذکر سننا ہے. عاشق دا کم یہ ہوندہ ہے لشکر بھائی، عاشق دا کم یہ ہوندہ ہے بھی نالے لجپالان دی لجپالی کرے، غلامی کرے تے نال سرکار دے گیت گاوے، سرکار دے گیت گاوے. آکھو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن پڑھئے پھر کد کے آکھو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا بندہ جنی اچھی سبحان اللہ آکھے آج رات سوے تے خواب اندر امیر شریعت دا دیدار نصیب ہو جائے، امیر شریعت دا دیدار نصیب ہو جائے. آؤ حضرات توجہ فرماؤ، اللہ دا قرآن ہے، میرے کملی والے محبوب کی شان اللہ نے قرآن اندر کیوں بیان فرمائی ہے. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سویا تے و تو آدم کھڑے دی قسمیں واللیل دیاں قسمیں
واللیل زلفاں دی قسم رب العالمین نے جدوں گل کیتی اپنے محبوب دے چہرے دی قسم اٹھا کے گل کیتی ہے سیانے بندے بیٹھے ہو پیر صاحب دے قدماں تے ہاتھ رکھے گل عرض کراں گا اج دنیا دا قانون ہے اسی گل کریے میں گل کراں اپنی دلیل سچی دین واسطے گل کراں تے میں آکھنا یار میں جڑی گل کرنے ہاں میری گل سچی ہے کوئی بندہ میرے کول پوچھے قبلہ کیویں گل سچی ہے اپنی گل دی دلیل دیو میں قسم اٹھاواں گا مینوں رب العالمین دی قسم ہے مینوں رب دی قسم ہے میں جڑی گل کر رہا ہاں سچی گل کر رہا ہاں اللہ دیتا صاحب توجہ جناب تسی گل کرو کسے مجمع اندر کسے پنچایت اندر جا کے جدو اسی گل کر دے ہاں جا کے آخنے ہاں میں اپنی گل اندر سچا ہاں اگلا دلیل منگدا ہے اللہ دیتا صاحب دلیل کی ہے اللہ دیتا صاحب قسم چا کے آخدے اللہ دی قسم ہے اسی من لیندے ہاں گل سچی ہے لشکر بھائی گل کرے اگلا بندہ نہ منے قسم اٹھاندے نے آخدے نے مینوں مولا دی قسم ہے رب العالمین دی قسم ہے میں اپنی گل اندر سچا ہاں اسی مان لیندے ہاں حضرات توجہ اسی قسم اٹھائیے مولا دی اسی قسم اٹھائیے رب العالمین دی لیکن رب دا اپنے محبوب نال پیار ویکھو رب دا اپنے یار نال پیار ویکھو جدوں واری آئی میرے مصطفیٰ دیاں شاناں دی اللہ رب العالمین فرمایا سونیا ساری کائنات میرے نام دیا قسمہ اٹھائے گی ساری کائنات اپنی گل سچی کرنے واسطے میرے نام دیا قسمہ کھاوے گی جدوں میری باری آئے گی کہ میں قسم تیرے چہرے دی کھاواں گا قسم تیرے اسی قسم اٹھاندے ہیں کہ دی بولو تے صحیح یار کہ دی اللہ دی کسے پنچایت اندر جدو بھی گواہی دیتی جاندی آخدہ نے آجا بیلیا اللہ دی سوچا توجہ ہے نا اگلا بندہ اللہ دی سوچ آندہ ہے یار میں اللہ دی قسم کھا کے اندہ ایک گل اینج نہیں اینجے تے جڑا مومن ہوندہ نا وہ مان لیندہ ہے آخدہ یار جس رب دے نام دی قسم اٹھائیے وہ نا ہی بڑا لائے توجہ اسی رب دے نام دی قسماں کھائیے رب جے دے نام دیاں قسماں کھاندا ہے انہوں مصطفیٰ آخدا ہے رب العالمین نے مصطفیٰ دے چہرے دی قسم اٹھائی صرف چہرے دی نہیں اگے آؤ رب دا قرآن فرما رہا فرمایا واللیل اذا سجا سنیا تیرا مکھڑا تے بڑا شان والا ہے پر تیریاں زلفاں دی بھی قسم ہے تیریاں زلفاں دی بھی قسم ہے آج ساڈا سر دا وال سالن اندر چلا جائے اسی کھاندے نہیں توجہ ہے پانی اندر چلا جائے اسی پانی پیندے نہیں لسی اندر چلیا جائے تے لسی اسی پیندے نہیں کیوں کیونکہ دے وچ وال ہے قربان جاواں مصطفیٰ دی زلف عنبری تو قربان جاواں مصطفیٰ دی کیڑیاں اعلیٰ زلفاں نے مصطفیٰ دیاں جدی قسم رب اٹھا رہا ہے آؤ حضرات توجہ فرماؤ رب العالمین نے جنہوں مصطفیٰ دی قسم اٹھائی آپ کے چہرے دی قسم اٹھائی اگے جا کے فرمایا واللیل اذا سجا سنیا تیرے زلف عنبرین دی قسم ہے قبلہ سلطانی صاحب بڑے عاشق نے کلام اٹھایا ترجمانی کر دے فرمانے نے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا جنہوں سرکار دیا زلفاں نال پیارے ہتھانوں جھنڈے بنا کے یا اللہ جڑے ہاتھ تیرے محبوب دے ذکر واسطے اٹھائے جان ان ہتھیں اندر کدی فالج نہ آوے او ہاتھ کدی کسے غیر اندر جھکے نہ سارے ہتھوں اٹھا کے پڑھ لو زلفاں مدنی دیا 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 ان زلفاں دی وکری شان ان زلفاں دی وکری شان واہ واہ زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا قبلہ پیر صاحب کی زلفاں ہیں جدوں اے زلف دی کنگی پھیر دے نا کنگی اسے تے درمیان چو ماں کر دے ہیں
جنہوں سین آخدے نے چیر آخدے نے مصطفیٰ جدو تنگی کردے سننا تے جدو چیر بندہ سی تے عاشق نے وہ دا بھی تخیل بندے آ انہا زلفان دے وچ جڑا چیرے توجہ انہا زلفان دے وچ جڑا چیرے سارا جگ اس چیریوتے سارا جگ اس چیریوتے اسیر زلفان جے بن جائے تنگی اے تن میرا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا کوٹ آپ فرماندے نے اے تن میرا جے کنگی ہوئے تے میں زلف غزور دیواما تے پوش میرے دی بڑھ جاوے جتی تے میں یار دے پیری آما پوش میرے دی بن جائے جتی تم یار دے پیری آما چے سونا مل پوے غلام فریدہ جے سونا مل پوے تم رو زلفاں مدنی دیا 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 توڑی نظر شیر توجہ انہا زلفاں سے جیڑی پاکے آئے ہائے ہائے ساڑھا پیر کھلا بھا کے آوے نا قسم خدا دیا سی آسیدہ یار آج 14ویں دا چن پہ لگتا ہے آج 14ویں دا چن پہ لگتا ہے پیر کھلا بھا کے 14ویں دا چن لگے تے سارے آندہ پیران دا بھی پیر او دی پاک کتی سنی ہو رہی گی شارخ دا انہا ظلفان سے جیڑی پاکے سوا لکھ نبیان دی لچے ظلفاں مدنی دیا 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 ہن گل آ رہی ہے پیر مہر علی شاہ دی پیر مہر علی شاہ کون جڑا سید ہو کے سیالویں دے در پہ متھا ٹیکے اللہ اکبر پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال ایڈا ڈھلا نعرہ ہے انہوں نے سفر دی تھکاوٹ ہی کو نہیں مکنی پیر سیال لجپال لجپال ہاتھ بلند کر کے نعرے دا جواب دو پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال 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 لجپال
جدوں زلفاں دی گل لکھن دی واری ہے نا پیر میر علی شاہ دی، آئے ہائے ہائے جنہ حضور نو تک کے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، آئے ہائے عاشق نو سمجھ آئے گی حضرت، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان ہے جہان آکھاں، جس جان تو جانا سب بڑیاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمالکا، سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جالڑی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں۔ جدو واری ہے نا زلفاں دی گل کرن دی تے پیر میرے شاہ پتہ کی لکھیا، آپ فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ سونا ہے، کوئی زلفاں چھلے چھلے، کوئی زلفاں چھلے چھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے نبی تو تھلے تھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے نبی تو تھلے تھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے نبی تو تھلے تھلے، میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے، 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 میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے۔ حضرات توجہ، گل ہو رہی ہے چہرہ مصطفیٰ دی، زلف دی گل سن لی، چہرہ مصطفیٰ حضور دا مکھڑا ہوئے جدیاں رب خود قسمہ اٹھاندا ہے، او کڈا سونا، صحابی دا نام ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالے دا ذمہ دار میں پیران دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے حضور دے حسن دی گل کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے میں حضور دے کشانہ اقدس اندر گیا، حضور دے کشانہ اقدس اندر گیا، اسی پیر خانے جائیے نا تو جان تو پہلے سٹیٹس لاندے ہیں در مرشد بے حاضری ہے، لاندے ہیں نا، جدو پہنچ جائیے پھر پیر بھی اتھے کرم فرما ہون، پھر دیدار ہوئے، دست بوسی ہوئے، پیر پیار دین، نالے اپنا لنگر دین، تے واپسی آ کے دس دیاں آج بڑی چس نہیں آ گئی، تڑا ذوق ہی کوئی نہیں، گج کے آخر سبحان اللہ۔ اس صدیاں بعد اسی پیران دے در تے جائیے تو سانو چس آندیے جڑے صحابہ پیران دے بھی پیر کول جاندے ہونے۔ حضرت جابر فرماندے قبلہ توجہ، آپ فرماندے میں جس ٹائم حضور دے در دولت تے گیا، کاشان نبوت تے گیا، حضور آرام فرمانے، سرخ رنگ دی آپ نے چادر اتے لئی ہوئی، چادر اتنی چھوٹی ہے آپ سر لکاندے تے پیر ننگے، آئے سر لکاندے چہرہ لکاندے تے پیر ننگے، جے پیران تے چادر پاندے تے چہرہ ننگا، اتنی چادر۔ آپ فرماندے میں مصطفیٰ دے چہرے ال تکیا، توجہ عاشق تڑپ کے بولے گا، مصطفیٰ دے چہرے ال ویکھیا، مصطفیٰ دے پیران ال ویکھاں، چہرے ال ویکھاں، پیران ال ویکھاں، ویکھتے میں باہر آ گیا، حضور آرام فرمانے میں چانل ویکھیا، میں چانل ویکھیا، میں دل وچ خیال کیتا 14ویں رات دا چان نے بڑی روشنی ہے، بڑی آب و تاب دے اندر ہے، قبلہ توجہ، رستم بھائی توجہ، بڑی آب و تاب دے اندر ہے چان، میں جناب کدی مصطفیٰ دے چہرے ال ویکھا، کدی چانل ویکھا، کدی چہرے ال ویکھا، کدی چانل ویکھا، بڑی کشمکش دے اندر آ، چان دی روشنی زیادہ ہے یا سونے دے مکھڑے دی روشنی زیادہ ہے؟ آپ فرمانے میں بڑا سوچ بچارج پیا، چاند دی روشنی زیادہ یا میرے مصطفیٰ دے چہرے دا نور زیادہ؟ تو آواز آئیے جابر پریشان نہ ہو، اے چاند ہوئے جنہوں روشنی مصطفیٰ دے صدقے نال ملی ہے، کہہ
چھڑ اے چن تو ود کے میرے مصطفیٰ دا چہرہ ہے تو ہجے میرا یار نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تو ہجے میرا یار نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے سونا جاوے سیر کرنو سارا گلشن سی سنواوے جے او کھولے پیج زلف دے اتے راہی راہ گل جاوے جے سونا رکھے ہاتھ پھلا مچ ہاتھ پھلا تو بت جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے یا رسول اللہ مرحبا 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 یا حضرت جابر فرماندے چن تم ود کے میرے مصطفیٰ دا نورانی چہرہ ہے چن تم ود کے تم ہجے میرا یار نہیں رٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے سونا جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے جے او کھولے پیج زلف دے جے او کھولے ول زلفان دے اتے راہی راہ بھول جاوے جے سونا رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے بلکہ انجا کھا جے سونا رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آخری گل کیونکہ پیر صاحب موجود نے اتنا وقت نہیں لواں گا قبلہ دی موجودگی ہے آخری گل حضور دے چہرے دا نور اتنا سید عائشہ پاک فرمادیاں نے ایک دن میں روزہ رکھیا سحری دا ٹائم روزہ رکھ کے میں اپنے کمرے اندر اپنے حجرے اندر چراغ جلایا سوئی لئی توجہ سوئی دے اندر دھاگا پا کے میں کپڑے سی رہی ہوں آکھو سبحان اللہ کپڑے سی رہی ہیں آپ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر تو بعد میرے ہاتھ چو سوئی گر گئی میرے ہاتھ چو سوئی گر گئی میں سوئی لبن واسطے اٹھیاں میرے کپڑے دے ہوا دا جھونکا چلیا چراغ بھی بند ہو گیا چراغ بھی بند ہو گیا بڑی پریشان چھوٹی جی سوئی پنجی وار دا بھی بلا بلاؤ نا کمرے پھر بھی سوئی نہیں لبدی پھر بھی سوئی نہیں لبدی آپ فرماندیاں نے چراغ بھی بند ہو گیا سوئی بھی گم ہو گئی بڑی پریشان تھوڑی دیر گزری میرا سرتاج میرے کمرے تشریف لے کے آیا ہے آئے ہائے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغ یا رسول حضرت سید عائشہ فرماندیاں حضور میرے حجرت تشریف لے کے آئے آپ دے چہرے دار نور اتنا سی مینوں میری گمی ہوئی سوئی لب گئی مینوں میری سوئی لب گئی
کتنا چہرے دا نور ہوئے گا، کتنا چہرے دا نور. جی بس ختم ہو گیا حضور، آخری شعر. حضور دے چہرے دا نور اتنا سی بھی مینوں میری سوئی مل گئی ہے. یہ صرف چہرہ مصطفیٰ دی گل ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے سر دے والاں تو لے کے پاؤں دیاں ناخناں تک حضور سراپا معجزان ہے. اللہ کریم اس حضور دے چہرہ نور دے صدقے اس ویڑے اندر برکتاں عطا فرمائے. اللہ کریم لجپالاں دے صدقے اساں ساریاں دی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات گرامی انتظار دیا گھڑیاں ختم ہوئیاں. حضور سلطان صاحب فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر، تے سانو مرشد اے پڑھایا ہو. سنیا سخن تے گیاں کھل اکھاں، اساں چت مولا ول لایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے تے اساں ایسا عشق کمایا ہو. میں قربان تنہا تھی باہو، جنہ رب نو انج بنایا. بلا تخیر میں ملتمس ہاں جناب حضرت علامہ مولانا جگر گوشہ پیر سیال لاجپال حضرت علامہ شمس الدین سلیمان سیالوی صاحب دی بارگاہ ملتمس ہاں کہ مندہ نواز اپنے نورانی وجدانی حقانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمان. انہوں نے آمد تے نعرہ بلند فرماؤ. پیر سیال لاجپال لاجپال جناب شمس الدین سلیمان سیالوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو کریمی من کا مینہ بردیم، تو کریمی من کا مینہ بردیم، لیکن از لطف شما پروردیم. مولانا روم مثنوی شریف چاہدین کہ اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا رحیم و کریم ہے. میں تیرا عاجز تے کم ظرف بندہ، لیکن تیرے لطف و کرم دے نال میری بقا ہے. سید و سرور محمد نور جان، سید و سرور محمد نور جان، مہتر و بہتر شفیع مجرمہ. حضور اس کائنات دی نور و جانن. تے دوسری گل اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا محبوب بڑی جانت تو زیادہ قریب ہے. اگر تسا تائی دار ختم نبوت دا دار لیندے ہو یہ بھی حضور دی بارگاہ اس قبول ہے. اگر لبیک دا نعرہ لیندے ہو یہ بھی حضور دی بارگاہ اس قبول ہے. اس واسطے تمام پیر بھائی جوش نال ایک نعرہ لائن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گل بڑی مختصر ہے، دو الفاظ اکثر چونکہ جلدی بھی گئے، وقت بھی بہت کم ہے. حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پیدائش تو قبل، پیدائش تو پہلے اس جہاں تے وچ ظلمت، اندھیرا، کفر پھیلے آئی. جس وقت آپ دنیا تے تشریف لے آئے آپ نے چہرے تے انوار دے صدقے اللہ تعالیٰ پوری روح زمین دے وچ اجالا کر دیتا. جن کی تبسم سے روتے ہنس پڑے ان کی تبسم کی عادت پہ بے حد سلام.
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ جس وقت حضور دی ولادت قریب آئی، حضور دی پیدائش قریب آئی، انج لگتا ہے کہ ستارے میرے ویڑے دے جا کے گر ویسن، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری چا دن ما کننا نحتاجو الی السراج من یوم اخذنہو، باقاعدہ طور تے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو عورتاں پوچھن آئیاں کہ حلیمہ تو بڑی غریب آئیں، بڑی غریب آئیں، لیکن ساری رات تیرے گھر دے وچ چراغ چلی راندی، روشنی روشنی، نور ہی نور، وڈے وڈے امیر رات کو سمن وقت اپنے چراغ بند کر دیں دے، لیکن ساری رات حلیمہ سعدیہ دا چراغ جلے راندا۔ حلیمہ سعدیہ فرمائے تو سارے چلو آ کے ویکھو میرا گھر دے وچ کیڑا چراغ موجود ہے۔ جس وقت وہ عورتاں آئیاں اگو حضور سرکار دو عالم پنگھونے آرام فرمیندے پیان، مخچان بدر شاشانی ہے، مخچان بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکین مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال دسن، جدو لوکے میں آدھے تیر چھٹن، لب سرخا کھا کے لال یمن چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ بھادت پھوٹیاں جد کھڑیاں۔ یہ صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نزاقتے روز حشر، اور قبر دے پل تھی جدی ہو سی گزار سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں۔ لاؤ مخت و مخطط برد یمن، من بھاوری جلک دکھلاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکیاں کتے جا لڑیاں۔ تمام پیر بھائی جڑی بھی دل دے وچ حاجات لے کے آئیں دعا خیر کس اور بیان کرنے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یا رب العالمین سارے سب دے گناہ معاف فرما، یا رب العالمین سارے سب تے کرم فرما، یا رب العالمین عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، یا رب العالمین جڑے ساڑے پیر بھائی بے روزگار ہیں نیک روزگار عطا فرما، حضور آقا دو جہان دی برکت نال تمام ہوتے کرم فرما، یا رب العالمین جڑے بے اولاد ان اولاد نرین عطا فرما، یا رب العالمین جڑے ساڑے پیر بھائی حضرات یا کوئی بھی مسلمان اپنے مال دی وجہ تو پریشان ہے، یا رب العالمین حضور اس پاک مہینے دی برکت نال انہاں دے مال دے وچ برکت عطا فرما، یا رب العالمین تمام ہوتے کرم فرما، ختم نبوت کا جذبہ عطا فرما، تمام توفیق دے کے اللہ دے رسول واسطہ اپنی جانہ قربان کریں برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوال کی جگہ حکیم صاحب سپیکر بلال اگے آ جاؤ، ایتھے ایتھے ادھر ایسے سارے تھلے ہو جائیں۔ محفل سما واسطے میں ملتمس ہاں محمد حکیم محمد عظیم نشائی قادری صاحب نو ملتمس ہاں کہ بندہ نواز اپنی حاضری پیش فرمان، اور انہوں نے ہم نواز جتنے بھی ساتھی نے جلدی دنال سٹیج تے تشریف فرما ہون۔
हजरत साहब दे कोल वक्त कम है, वक्त की कदर करो। मेहरबानी फरमा के जल्दी दे नाल तशरीफ फरमा हो। वाला का रूल किया है, तू करीमी मन कमी न बर दे। जी सरकार आती है, थोड़ी सी आती है। जरूर सुनाई। ठीक ये पढ़ा रही है। मैं एक सेट कोई नहीं नकीते अच्छे गाना मैं टेबल थोड़ा यो मैं छोटे भी दिया चुप आई टेबल चुप पानी चुप। कवाली में बयान हेलो हाँ जी ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਕੀਵਾ ਜਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਭਾਈ नहीं थे आगे निकल आए। हाँ जी कितना तक है और तो निकले कर दो कितना नंबर भैया 2 माइक ढोल 2 माइक ढोल हाँ जी संभाल लाना नहीं कहना पहले जिवें गर्म करदा कहंदा पहले कर दो जिवें गर्म करदा हां कहंदा कहीं याद आ गई। हाँ जी दूसरा काला हाँ जी
studies. Hello. Hello, hello. 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 अनार द माइक वाले एक माइक Hello. Hello. ਕੁਛ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, तो फरमान के मुताबिक ना शरीफ हेलो नसीमा जानिब बतहा गुजर कुन 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 ज़अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन ज़अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन नसीमा जानिब बतहा गुजर कुन اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ تسی دعا جانا دے سلطان ہو، سبحان اللہ دونوں جہانوں کے سلطان ہو، اب ہم پر کرم کر بھی دو۔ تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن ضرور لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بتہا گزر کن نسیمہ جانب بتہا نظر کن ज़अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन ज़अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन
जान मुश्ताक़म पे आजा फिदाए रोज़ाए खैर बशर तुम ओ नसीमा जानी पे बतहा गुजर कुल नसीमा जानी पे बतहा गुजर कुल अहवालम मोहम्मद रा खबर कुल अहवालम मोहम्मद या खबर कुल नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुल अच्छा इन्होंने किए पर्शियन वाली आपने वो बीच में से लाइनें छोड़ दी हैं इलाजे दर्द दिल चारा या रसूल अल्लाह मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म काबिल हो रहे सरकार का हुक्म है मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म दवाए दर्द दिल जाए चार अगर कुल दवाए दर्द दिल जाए चार अगर कुल दवाए दर्द दिल मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म दवाए दर्द दिल है चारा गर दवाए दर्द दिल है चारा गर इसका मतलब बनता है मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म इलाजे दर्द दिल चारा गर कुन यानी या रसूल अल्लाह मैं मरीज़ा ते तुहाडा आशिका ते तुसी मेरे तबीब हो हुण तां मेरे दर्द दिल दा इलाज हो ही वंजे दीदार हो के मुशर्रफ कर चर्शद जामी दुल्कश मुशर्रफ कर चर्शद जामी दुल्कश खुदाया करम बारे दिगर कुल खुदाया एक करम बारा दिगर कुल नसीमा जानी पे बता गुजर कुल नसीमा जानी पे बता गुजर कुल ज़हवालम मोहम्मद रगर कुल
خبر سرکار کا حکم تھا یاد نہیں تھی لیکن لکھ کر حاضری پیش سانو کی یہ اچانک سانی پئی سرکار کے حکم کے مطابق بہرحال جو گھر کے نیکوں میں میرا نام نہیں پیر سیال کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں اسے کرم کہوں یا معجزہ کہوں اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں تیرا پتہ لکھنے میں بلا کتنا بھی کمال لگے بڑا قابل غور ہے وہ دیکھنے میں بلا کتنا بھی کمال لگے وہ کچھ نہیں جو پیر سیال کا غلام نہیں کرم کر دائے سارا دبابا جبے کرم کر دائے جبے کرم کر دائے سارا دبابا کرم انج کسے تے کما کوئی نہیں سکتا ہمیں کرم کر دائے سارا دبابا کرم انج کسے تے کما کوئی نہیں سکتا اپنے تے اپنے مگر دشمنانوں اپنے تے اپنے مگر دشمنان محبت سینے لگا کوئی نہیں سکتا جنہیں کرم کر دائے سارا دبابا لکھاں کاری آئے نے دنیا تے جیڑے حق تلاوت ادا کر گئے نے لکھاں کاری آئے نے دنیا تے جیڑے حق تلاوت ادا کر گئے نے مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن سبحان اللہ مگر چڑھ کے نیزے تے اللہ دا قرآن بنا سیدان دے سنا کوئی نہیں سکتا انہیں کرم کر رائے زارا دبابا جنہیں کرم کر رائے زارا دبابا ملے معجزے نے میرے مصطفیٰ نو نہ اکلا چیاون گنتی چیاون ملے معجزے نے میرے مصطفیٰ نو نہ اکلا چیاون نہ گنتی چیاون پاویں ایک ہووے دودھ دا پیالہ نعرے حیدری یا علی پاویں ایک ہووے دودھ دا پیالہ مگر سترانو پلا کوئی نہیں سکتا جنہیں کرم کر دائے سارا دبابا جنہیں کرم کر دائے سارا بابا لوا بیٹا میرے آقا جے پاون ایک پھوکارے پانی دے مٹھے ہو جاون
पावें खजूरां दे बूटे मपदानी सासानी सासानी सारे दानी दादानी सारे दानी रे सा सरे हुण पावें खजूरां दे बूटे बिना मुस्तफा दे उगा कोई नहीं सकता अरे होम पावे खजूरां दे बूटे बिना मुस्तफा दे उगा कोई नहीं सकता कर्म कर ए मुंबई जूदो सफा ए मखजन फैज़ो अता सुभान अल्लाह तेरे गदा दुनिया के शाह तेरे गदा। तो अच्छा जी अली दी शुजायत दा मैं की सुनावा ए जग के नबी मुस्तफा आखिया अली दी शुजायत दा मैं की सुनावा ए जग के नबी मुस्तफा आखिया दरवाजा खैबर दा टुटना अली तो ए दरवाजा खैबर दा टुटना अली तो अली बाजू भला कोई नहीं सकता दरवाजा खैबर दा टुटना अली तो अली बाजू भला कोई नहीं सकता कर्म करदा सारा दबाबा लगा पावे आमाल दा तेर होवे मगर इस गल ते है ईमान मेरा कि बिना मुस्तफा दे ज़ाहिद नियाज़ी मैनू रोज़ महशर बचा कोई नहीं सकता कर्म करदा सहारा थोड़ी जी पीछे दूसरे कल सरकार की फरमाइश है बेखुद किए देते बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जा पाना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज
तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ऐ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना बेखुद ये देते हैं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना ही करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब सामने हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना बेखुद ये देते हैं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं ने आंखें जी चाहता तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना दर्शन का तो दर्शन हो। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा हंस कर जो तुमने हंस कर जो तुमने कहा आया मेरा दीवाना हंस कर जो तुमने कहा आया मेरा दीवाना हंस कर जो तुमने कहा आया मेरा दीवाना आ दिल में तुझे रख लूं। आखिरी शेर है और सरकार दी नजर से माशाल्लाह बड़ा बहुत बड़ा शेर है। दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना आज में तुझे रख लूं आज में तुझे रख लूं ऐ जलवा
او مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا دوسرے کالج صاحب آپ نبھاویں مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھا کوئی چج نہیں عرض سناون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں پیر آپ نبھاویں مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا سونا ٹر پیاں تیرے سہارے تے مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھا جے نہ کرم کرے تے میں ککھ دیاں پیر سیال جے تو نظر کرے تے میں لکھ دیاں مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھا تو زلفاں چھلے بھی چھلے بچھلے سارا جگ سونا ہے پیر سیال تو تھلے بیٹھلے ہو مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا ڈولا آپ نبھاویں مینوں ول نہیں توڑ نبھا اساں چھٹے آئے تیری مرضی تے کچھ غور کری میری عرضی تے اوے مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھاون صاحب آپ نبھاویں مینوں ول نہیں توڑ نبھاون نہ میں سونی نہ دولت پلے میں کی کری یار مناواں مینوں ول نہیں توڑ نبھاون دا مینوں ول نہیں توڑ نبھاون ہاں جی اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انشاءاللہ نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، جس طرح سرکار میں
मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैंने संग लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई, सदके जावाए ना ऊंचे कोलो, सदके जावाए ना ऊंचे को, जिन्ना नीवे नाल निभाई, सदके जावाए ना ऊंचे को, जिन्ना नीवे नाल निभाई। तर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए, तर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, तकवा रख महबूबा, चल वाला वली, तकवा रख महबूबा वाला, चल वाला वली। रब रब करते बुढ़े हो गए भुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज मिले न करया सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब उस नूं मिलदा जेड़ा पीर ते तन मनवारे। जी शुरू ललारी कोलो रंग रंगाए चटवतदार ललारी कोलो रंग रंगाए चटवतदार, मुर्शिद वाला रंग मोहम्मद, मुर्शिद वाला रंग चलो फेर मिलेंदा, मुर्शिद वाला रंग मोहम्मद, चढ़िया फेर मिलेंदा, मुर्शिद वाला रंग मोहम्मद, फेर मिलेंदा, मुर्शिद बाजो रब नहीं मिलता, मुर्शिद बाजो रब नहीं मिलता, पावे लख कोई तस्बीह सिर ते हो लजपाल जना दे, कौन उन्हां छेड़े, सिर ते हो लजपाल जना दे, कौन उन्हां छेड़े। राधे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद राह नहीं मिलना बिच मरसे राधे। सुभान अल्लाह। बाबा जी साहब का कलाम पढ़ा ऊपर आवाज़ रहो। जी बड़ा मशहूर मेरा कलाम पेश लगा कर, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुक्की, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुक्की, आहो जी गल तेरे उत्ते मुक्की, गल तेरे उत्ते मुक्की। जेड़ा जेड़ा ईमान आ कि तैबा ते गल मुकनी आ, हाथ सज्जा खड़ा करी सबूत दे दो बहन दा, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी, आहो जी गल
तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुक्के आहो जी गल तेरे उत्ते मुक्के सरकार विच हंजुरैन वजदे दुनिया दे कम कोई चंगे नहीं लगदे इश्क वाली गल ते लुकाया भी नहीं लुकेरी तैबा वालिया तेरे उत्ते मुक्कड़ी आहो जी गल तेरे उत्ते मुक्कड़ी कमली दिशा करी सिरा उत्ते प्यारिया कमली दिशा करी सिरा उत्ते प्यारिया दुखियां गरीबां दिया आखरी सहारिया तेरे बाद किसे सदी बात नहीं पूछनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुक्कड़ी आहो जी गल तेरे उत्ते मुक्कड़ी ये फरमाइश है ये मंतबत है नजरे करम दी भाल वे वेड़े आवल मेरे नजरे करम दी भाल वे मेरे आवर मेरे नजरे करम दी भाल वेड़े आवर नजरे करम दी भाल वे मेरे आवर मेरे नजरे करम दी भाल वे वेड़े आवर कामल पीर से आल वे वेड़े आवल मेरे कामल पीर से आल वे वेड़े आवल मेरे हरदम मंगा एहो दुआई हरदम मंगा एहो दुआई शाला जीवे चिरजग ताई बसे तू खुशियां नाल वे वेड़े आवर मेरे बसे तू खुशियां नाल वे वेड़े आवर मेरे बसे तू खुशियां नाल वे वेड़े आवर मेरे कमी ओ गनहारी मैं कमी ओ गनहारी कदम तेरे विच बरकत सारी कदम तेरे विच बरकत सारी कदी ते आन संभाल वेड़े आवल मेरे कदी ते आन संभाल वे वेड़े आवल मेरे कदी ते आन संभाल वे वेड़े आवर मेरे ओ कामल पीर से आल वे वेड़े आवल मेरे कामल पीर से आल वे वेड़े आवल मेरे पीर मचारी किसे
رانجن دے ہی پل ہے سارے ہے تو بڑا لجپال ویڑے آول میرے ہے تو بڑا لجپال ویڑے آول میرے ہے تو بڑا لجپال ویڑے آول میرے نظر کرم دی پھال ویڑے آول میرے کامل پیر سیال ویڑے آول میرے تمام احباب تشریف رکھیں انشاءاللہ ابھی ختم پاک ہوگا پھر انشاءاللہ دعا ہوگی پھر اصلی مقصود لنگر ہوگا اصل تو صحیح ناراض ہو گئے ہو تو ایک اعلان سماعت فرماؤ پیر صاحب کی طرف سے اعلان ہے 23-24 ربیع الاول کو پیر صاحب کا عرس مبارک ہے خواجہ غلام فخر الدین سیالوی صاحب سیال شریف میں آپ تمام پیر بھائیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرما کے ادھر عظیم اس ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کل رات بعد نماز عشاء بھائی محمد زوار سیالوی والدہ محمد ریاض سیالوی ایتھے ڈیرے تھے انہوں نے گھر عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے تمام دوست شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کرن کل رات بعد نماز عشاء محمد زوار سیالوی سپرا والدہ محمد ریاض سپرا انہوں نے گھر عظیم شان محفل پاک ہو رہی ہے کل رات بعد نماز عشاء تمام دوست شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے آپ احباب خاموشی اختیار فرمائیں تمام ہی احباب خاموشی سے بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین آتاج دار انبیاء خدرا چو شہر علم گفتہ علی بابہا مولا علی مشکل کشا اے کاشف رنجو علم افتاد اندر مشکلم مشکل کشا شیر خدا مولا علی مشکل کشا ہستم سگے کوئے شما بلکہ سگارا خاک پا بسیار فخرستی مرا مولا علی مشکل کشا یا جڑ بے اولاد اولاد نرینہ تا فرما بے رحمتک یا سلام پڑھنا جی بچہ بمبار دعا کر ویس بیٹر نہ زینی دعا ٹھیک ہے ویس محمد ہے ویس ان کے بس دعا کریں سارے پیر بھائی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کریں کہ یہ جو پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی برکت سے ان کی یہ پریشانی دور فرمائے آمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے نانا نبی اور بابا علی جن کے نانا نبی جن کے بابا علی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول
सलाम आजिज़ाना हो कबूल। तमाम दोस्त तशरीफ फरमा المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز